Ake sesivule Habakuk sahluko 1. Lo mlayeto lengithi ude sihloko. Habakuk sahluko 1. Uye uyifise impendulo etikhatsini la uva ngathi awati khona ukuthi kwendekelani. Uyafisa kuthola impendulo. Kuhabakuk sahluko 1 verse 1 kumbe ake ugcine kubani nje awugcine ku5. Leli livile lembulelwa Habakuk umprofeti. Awu simakadze kuyawuthi made kube nginini solongikhala ngicela usizo. Kodwa wena Solomane ungalaleli. Mova uyakhala. Ngicela usizo. Utshela uNkulunkulu emehlweni uthi awulaleli. Utshela uNkulunkulu emehlweni uthi awulaleli. Yes, uyachubeka. Kuyawuthi made kube nginini ngimemeda ngikhala kuwe ngithi budlwangdlwangu kodwa wena ungasinzisi. Wentelani ukuthi ngibone bubi lobungaka? Ukubeketelelani kuhlushwa kazetelekile. Imbubhiso nebudlwangdlwangu busembi kwami njalo. Kukhona kulwane kubanga lokunyenti. Ngakho ke umthetho sewuchwale waze waba buthakathaka. Umthetho sewunjani? Sewuchwalile. Uchwalile waze waba buthakathaka yebo. Akusehlulelwa ngebucotho. Lababi behlula labalungile. Kuze kuthi ubucotho bemthetho buphanjukiswe. Yes. Bukani live letinye nicaphelisise nimangale nife. Ngobe ngitakwenda info emalangeni enu. Info leningasoze nayikholwa noma beningatshelwa. Yeah. So ake uma ngabe bewungayifunza ke lenzaba lenzaba icaleka Habakuk uyamangala ukuthi kwendekelani lokhu lokubi. Sewuyathetha kwangazuthi uyambuta ukuthi kanti wena uNkulunkulu uwani. Yini ngathi wena uNkulunkulu uyabukela. Tindo tibethi ngahambi kahle. Yini ngathi uyabukela. Ngoba ngiyakubita futhi uthe ngumprofeti angikhulumele wena. Kepha yini kube ngathi uyabukela. Mawufunza lencwadi yaHabakuk ukhala ngesive sakubo sakaJuda ukuthi benta lobudlwangdlwangu nemthetho awusalandzelwa awulalelwa. Ukhala ngesive sakaJuda. Ukhala uyabuta futhi kepha mawulandzela lempendulo yaNkulunkulu ugcina uva ngazuthi kahle kungadadi letinye tintfo. Ngathi kungcono. Ngoba impendulo yaNkulunkulu ithi uyathi kuthina Habakuk, I'm going to deal with this evil. Ngidawukwehlulela ngidabususa lobudlwangdlwangu lobonako. Kepha ngidawulandza ema-Babylonians sivele sibe kakhulu kwedlula lokubonako. Ngidawususa ngalababi kakhulu lobubi lobonako. Uthi I have employed the services of the Babylonians, the Chaldeans. Kuthi kube ngibo labatawususa naku lokubonako. Usenawe manje kubuye uyothandaza ukuthi kwendekelani lokho. Ngazuthi letinye tintfo tikahle ungadade ukuthi yini letawugcina yendeka. Ngathi letinye tintfo kahle ungatigooglish. But inquire as much as you can. Funza uthole lwati lwako konke longakufunza. Kepha nje live lamuhla partly kuthi tikhona letinye tinto letingasikahle
kuthi uNkulunkulu atigwabule ngcono nje usala uthi Nkosi lokhu lokwentekako angikwati kepha wena wathi konke. Futhi lokunye lebe kutawukwendeka ngetulu kwalama Babylonians bekusetawuhlala 70 years kunje kungagucuki. Solo bahlushwa bahlupheka bekusetawuphela 70 weminyaka. Mawungathi ke wena uthi ubhekene nesimo sitawuthatha how long ungajabula athi uNkulunkulu okay utophila kanje for 20 years. Ungathi uhlulwe iviki linye. So uNkulunkulu kukhona lapho asisinzisa khona ngekusincisha lwati. Asinzisa ngoba kulokunye mangabe nje kwangenelwa sigebengu impela mawungeva ukuthi siyeda lesigebengu lekakho ungalala akabongwe simakathi ngoba ulala uphumule sithi sifika nje sawuphumulile angakutsheli lo Habakuki ke uNkulunkulu wamupha kwembuleleka wamnika umcabango ngeliqiniso lelenda Habakuki wathi uyathi angimiyekele uNkulunkulu nalokho bengikubona ukuthi kumele kulunge at least sengushito wase ushona ngemagama ke la kusahluko 3 verse 17 na verse kuya verse 19. Noma isihlahla semkhiwa singahlumi nemagelebisi kude esihlahleni semvini noma umncumo ungatheli nemasimu angasatitheli divuno noma sekude timvu esibayeni netinkhomo sekude esibayeni noko ngidawujabula ngasimakathe ngijabulele uNkulunkulu umsindisi wami. Amen. Amen. Uyabona ke uthi lesimo sengivile ngozongitshelile ukuthi usaletha more trouble upon trouble. Uthi nyalo ke Nkosi lese ngitawukwenda angiyekele kuzama kufuna kushintsha simo angifocuse kuwe. Tingomo kungenteka kuphela esibayeni lesimo laba bebet ema-Chaldeans ema-Babylonians beka hloma umuntu eligodweni aphila amhlome ethusa letinye tive wenela kuva Habakuki ukuthi kuseta lokubi kangaka wathi no angiyekele into lengide emandla etikwayo anginake impilo yami anginake impilo yami. Ngicela ungiphinzeleke lamagama ku verse 17 ukuthi uthini noma isihlahla semkhiwa singahlumi nemagelebisi kude esihlahleni semvini noma umncumo ungatheli nemasimu angasatitheli divuno noma sekude timvu esibayeni netinkomo sekude esibayeni noko ngidawujabula ngasimakathe noko ngitawu I will ngitawujabula ngasimakathe I will rejoice ngaNkulunkulu wami ngitawuthokoza ngaNkulunkulu wami ngitatithokotisa ngaNkulunkulu wami noma lokujabulisako in the physical ngingakuboni lokujabulisa liso lami ngesikhathi ngingakuboni kepha simakathe ngitawujabula ngaye ngoba yena ngesikhathi ngingaboni lutho yena ukhona siyabonana. Habakuki ngila kwasukela khona ke indzaba cedzela bese sasiya kubase Roma sahluko 1
Noko ngitawujabula ngasimakadze ngijabulele uNkulunkulu umsindisi wami. Seng 18. 18. Yes. 19. Simakadze lo inkosi ungemandla ami. Yes. Wenda tinyawo tami tibe njengetenyamatane. Ungenta ngihambe ngiphephile tindzaweni letiphakeme. Amen. Amen. Nako leyathi kutamjabulisa ubuka lokhu lanako uthi lokhu lenginako kutawusebenta. Nginato tinyawo titawusebenta. Lokungasekho ngilengakabi nelithuba lekuthi ngakubamba ngibe nako. But lokhu lengakuboni ngeliso akushintshi liqiniso ngasimakadze lo ngabonwa ngeliso lenyama. He remains the same. Simakadze ukhona wenda ngikhona kugijima tinyawo tami tibe njengetenyamatane. Kuba seRoma sahluko 1 verse 16 na 17. Angingamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla uNkulunkulu ekusinzisa bonke abantu labakholwako kucala emaJuda kulandzele emaGreki ngoba livangeli lembula ukuthi uNkulunkulu wenta kanjani kuthi bantfu balungelane naye kungekukholwa kusuka ekucaleni kuye ekugcineni njengoba umbhalo uthi lolungile ngekukholwa utawuphila. Amen. Lolungile ngekukholwa utawukwenta njani bazalwane? Utawuphila. Awu kwangathi ke naku lesingagijima ngako usaphuma ukhahleleka kulomnyango uya la uyakhona ekhaya emsebentini lokufile lokuphilile lokusebentako lotakhanza kungasebenzi lokuthethwe kumbe kungeke kubuye lokungeke kushintshe lithi ngekukholwa kwakhe lolungile utawuphila. Lolungile utawuphila. Uyathi noma kungemukwa konke noma kungasha konke but ukukholwa kwakho ngeke kushe. Noma ungakhuthuzwa yonke into kepha kude lotawukhuthuza kukholwa kwakho. Ngekukholwa kwakho utawuphila. Alisasho nekuthi ngekukholwa kwakho utawushintsha simo. Lithi ngekukholwa kwakho utawuphila. Lolungile utawuphila. Lengikuthandza kakhulu ke ngilokuthi nalokulunga akusiko lokulunga lokukwakithi kaDlamini. Hallelujah. Ngale kwaloko nonke bentawufuna kuba kaDlamini. Kepha lithi lokukholwa kuta ngekulunga silungisiswa uNkulunkulu. Silungisiswa uNkulunkulu ngaJesu. Kungabukwa kubalwe emacala ethu singabukwa ukuthi cha lamhla wende kahle utawuphila ke ngekukholwa kwakho ngoba wende kahle lamhla. Kepha lithi the righteous shall live by faith ngoba uNkulunkulu uneliqiniso ukuthi usende saba righteous. Sewuthi ke ngoba usendile saba ngabalungile sitophila ngekukholwa kwethu. Lokulunga siphuwa nguye nalokukholwa siphuwa nguye. Le package yekuphila kwethu iphelele. Iphelele. Ungacabangi ukuthi mangabe wena kukhona lokukulahlekelayo bese ucabanga ukuthi kusho ukuthi ukukholwa kwakho kuncane. Utophila ngekukholwa kwakho. Utophila kwenele. You have sufficient faith to live in every storm. Noma ngophila uNkulunkulu akubeka khona akuvumela ukuthi ube khona. uNkulunkulu unelicapho ngawe nami. Ufuna kubonakalisa ngawe nami ukuthi lokhu la kuphekona lokungithu kuyasebenta. Kulunga nekholwa. Sewushito ke lo ligadzako livi lakhe
uthi wena lokholwako wena lolungile utawuphila enkulunkulu mind you ulicaphele lelifi leli lonkhuluma ulicaphele ukuthi litawuba njengaloku alisho lokukholwa ke mase simemukele uNkulunkulu lesingaba busy ngako njenyalo ngaphandle kwekutama ku understand but mangabe uphiwe emathobe ku understand into that is fine but mangabe kude loku understandako utenemandla etikwako ban busy ngabase Roma 10 verse 17 lithini ke kubase Roma 10 verse 17 ngakho ke ukholwa kuvela ekuveni kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu ukholwa kuvela kuphi ekuveni ukholwa kuvela ekuveni ukholwa kuta ngekuva ma kuva liqiniso ngaKristu ukholwa kuyeda kukholwa kukhukhumukiswa lifi yeast lekhukhumukisa flour yeast yekukholwa lifi laNkulunkulu kukholwa makuva lifi laNkulunkulu kuyakhula kuyaqina lo kungendeka ungeva lutho lonke lolunye lolungahlelwendeke but ungakhona ukutivalela uhlawutinika isikhathi uva livi laNkulunkulu train your senses kuva livi laNkulunkulu tifundzise kuliva livi laNkulunkulu ngekulalela tinshumayelo letikhulunywako ngaJesu wakho ngekufunza livi utifundzele wena ulifunze you train your senses ngoba ulibuka ngemehlo ulikhuluma ngemlomo uliva ngetindlebe you are training your senses kuva livi laNkulunkulu ngekwenta njalo kukholwa kwakho kuyakhukhumuka ngiko lokutawukwenta ekugcineni bese ulengisahaba ukuthi hayi noma bekungaphela konke noma bekungasha kuphele kepha ngidawuthokoda enkosini kukholwa uthi uNkulunkulu lolungile wakhe utawuphila ngekholwa niyayikhumbula mos lembungane lelihlada manicabanga nyalo ukhona lokho wayibona kungendeka ukwazi wayibona solungenile kepha mawungaphatha lokubolile kungendekani immediately angathi isikhashane kanganani but iphiwe ema senses la very strong uthi ingeva ukuthi sekukhona kudla kwami ngala bese uyibona seyikhona kunjalo kukholwa makuva liqiniso ngaJesu kugijima kube kwakho kugijima kube part of you kukholwa kuyeta but kukhwetshwa yini kukhwetshwa liqiniso ngaJesu mawuva liqiniso ngaJesu kukholwa ukuthi ngime nawe kukholwa kuma nawe kuba seGalatia sahluko 3 verse 11 nemaKorinte ekuqala sicale ngemaKorinte esibili sahluko 11 verse 23 kuya ku 27 bathi sebentita Kristu yini mina ngilesingcono lokhu sengikhuluma njengelihlanya ngasebenta kakhulu kunabo ngidonsa matima ngaboshwa kanyenti ngashaywa kanyenti lalela ngikhuluma ngempostoli umpostoli webapostoli ngeke ngibaphikise kumbe labanye apostolini babo kepha ngikhuluma ngempostoli webapostoli umpostoli Paul uthi kanenge kwendekani uthi indendeka kuye
Ngasebenza kakhulu kunabo ngidonsa madima. Donsa madima ngumpostoli. Ngaboshwa kanyenti. Uboshwa bani? Umpostoli. Umpostoli. Uthi waboshwa kangaki? Kanyenti. Kanengi. Niyakhumbula ukuthi lo mpostoli lo ungilomunye lo wento etimangaliso. Niyakhumbula ukuthi uke wavalelwa anasila basejele. Aboshiwe. Bathumisa bathandaza kwentekani. Kepha kasho ukuthi emajele ngaboshwa kanenge emajele avuleka kanenge. Lavuleka kanye. Kulo lokunye kuboshwa watoka vele. Kwendekani lenye? Ngashaywa kanyenti. Kushaywa bani? Umpostoli. Kushaywa bani? Umpostoli. Kugijinyiswa bani? Umpostoli. Niyakhumbula soka kwaphuma nangelifastelo. Kuphuma bani? Umpostoli. Awu siyababongela boPaul R. Labeva abunanzi bekuphathelwa emabhayibheli. Umpostoli Paul wabade esikhathi sekuphathelwa emabhayibheli afuna lifastelo ayokwehliswa ngelifastelwa. Kuze ate usinziswa engotini. Uphinze uyachubeka uthini? Ngaba sengotini yekufa. Kwaze kwaba ngamahlandla lasihlanu emajuda angibhambabula imivimba leng39. Hayibo. Emahlandla lamangaki? 39. Emahlandla lasihlanu. Bangendani? Bangibhambabula. Sebakubhambabule kangaki wena? Kumbe wena nami sisahlabela lelethi angazi ngiphunyule njani namanje ngisamangele. Umpostoli Paula mina angiphunyulanga. Bangibamba bangibhambabula. 39 wemvimbo emhlana. Bangibhambabula. Phela bebangamshayi ngetshani. Mawushaya umuntu usike ufuna ukuthi eve something. Uthi bambhambabula 39 wemivimbo emhlana wakhe. Ngikhuluma ngempostoli lo wahlala wakhuluma naJesu face to face. Ngazi usangabuyela Paula alingise Habakuk ukuthi Nkosi kani ukuphi vele. Yini ungibukele ngibhambabulwe. Usachubeka. Ngabhanjabulwa ngemzaca emahlandla lamathathu. Ha? Ikhona inzabale nje neBhayibhelini emlokolo wakho. Ngoba ngathi nje khona besingahlabela leyo ngoba baza imnanzi nayo ihambisana nekhasitayo vele nayo ingemandla bazala niyayibona ngeke siyithathele phasi mawuthi angazi ngiphunyule njani namanje ngisamangele ngoba uphunyulile uthi Paula angiphunyulanga ngathola umzaca ngabhanjabulwa mbamba usachubeka Ngagcotshwa ngematshe kanye. ha uyahamba beke akusilo umzala lo kude lokwentekile kimi Jesus is Lord uyahamba uthi uyabala uyakhumbula so akusi i-weakness of faith kubala tinto letentekile kuwe because nangekuthi khumbula you want to show the greatness of the grace of God kuthi noma kwenteke kuwe lokho lamuhla sewusibonelo sekuthi labaphila nga 2021 they can live through as well bangakhona kuphila ngiyambonga uNkulunkulu noma Paula nguvela abhlungu kepha manje ngiyambonga ukuthi ungafihli ngoba kumbe kube Paula wafihla ngabe ngithi kubhanjabulwa kwethu lamhla kusho ukuthi asiweak ekukholweni but umuntu lobe strong ekukholweni wabhala netincwadi uthi wabhanjabulwa ngilo ne special bhambabula yakhe ngilo ne special sakakhe akusiki ukukholwa kwakho ukuthi kubuthakathaka
empeleni ngiloku ukhombisa ukuthi unako lokukholwa lokungasurvive ubambabulwa liyachubeka lithini ngephukelwa imikhumbi emahlandla lamathathu wephukelwa yini imikhumbi uyathi ingcono nekuphukelwa imoto kwephuka kwemkhumbi la ungeke uthi seyophukile lo angehle kumele lomunye kwephuka umkhumbi ekhathi mantini uthi I experience that yini lenye ngaba sesithabathabeni selwandle busuku bonke nemini yonke la lesithabathaba awuboni ukuthi ngikuphi mangingathi inyanza leyo ngibani ongangiva mangingathi ngiyahlamba ngibhekephi ngafikaphi la ufane swimiology yakho la ekhathi isithabathaba selwandle noma ngabe wake waswima kanganani waze wawina le record lemhlaba mawusekhathi nekhathi nelwandle no swimiology it doesn't work uthi ngaba sekhathi isithabathaba selwandle yes elihambeni lwami ngaba setingotini temifula nasetingotini tetigelekece nasetingotini kubantu bakithi tigelekece nebantu bakubo angathi makhelwane wakho ngibani nebantu bakungambuki nebantu bakubo waba sengotini ngisho emkhathini webantu bakubo lebe kumele bete bavelane naye kepha nabo beta babuka ukuthi singamhlambalatha kanjani singamemuka kanjani lokulanako bekavika etigebengwini avike nebakubo uthi nalapho ngimlo wedlula khona kusekhona lokunye ledlula kuko nasetingotini kubetive nasetingotini tasemadolobheni nasetingotini temaphandleni nasetingotini telwandle nasetingotini kubazalwane embumbulu nasetingotini kubazalwane embumbulu uthi labo bazalwane kukhona bazalwane labayingoti uthi nakubo ngedlula kubo mina wena kumbe awunabo uyabona nyalo siphila kubazalwane mbamba abazalwane kude bombumbulu so kusho ukuthi ukukhaliswa lide ngoba Paul yena wabhekana nebazalwane embumbulu labe badzelela kukholwa kwakhe bakhobosa banyembenya kukholwa kwakhe banyembenya lubito nebapostoli bakhe uthi mine lo ngendlula kubo ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi amise lenceku yahamba phambi kwakho nami kuze wathi ukuthi mawubhekana nebazalwane embumbulu akusisikhathi sekudedema akusiso sikhathi sekudedema kepha ngula kumele ubone khona kukholwa kwakho ukuthi kukusebendele ngoba abazalwane embumbulu bebafuna kwenda ukwenyanya ekholwa ucabange ukuthi wena waqalekiswa kusho ukuthi wena vele abantu bayakwenyanya uhambe uyobalisa uNkulunkulu uthi Paula ngingifakazi ngedlule lapho na bongacabanga wena ukuthi hayi Paula lichawe lenemandla uvuse abantu abafile vele nje kubuye makathi kuyachamuka bekuthiwa hallelujah glory bakhona bebathi kutofunani lokhu la kuyatendisa kwenta ngathi kuyakholwa uthi ubhekene nabo bazalwane embumbulu kusekhona lokunye
Ngasebenta kakhulu ngidonsa madima. Bengike ngicwashe ngingalali. Bengike ngicwashe ngingalali. Moya lo ngcwele kukhona labacwashile nje itolo labangalali. Kuleli viki khona bebacwashile bahlala emafasteleni. Uthi uNkulunkulu ngifuna kunirekhodela kuthi Paula wake wahlala angalali. Hayi ukuthi bekangafuni. Kepha kunetindo bethi iqosha buthongo bakhe. Abeka acwashe angalali. Ngiyambonga uNkulunkulu longasifihleli ngoba khumbula konke lokubhaliwe kwasendulo kubhalelwe wena. You are the recipient of this letter. Lencwadi ibhalelwe wena ayisabhalelwanga Paula. Ibhalelwe wena nami ukuthi sathi ukuthi kukholwa kani kwani kusebenza kuphi. There are times la kholwa kwakho kutawushintsha tindo kwende ubambe tindo. Kepha there are times where faith will never change anything but strengthen you. Kukholwa la kutawukwenda ube nenhloko lelikhuni khona njengayitekoloshi. Uqhamuke tindo tikushaye kepha ungaphahlaki. Usho njalo yena uNkulunkulu ngenceke yakhe Paula kuze siyanyathelwa asifihliki. Khola la kuqinisa khona bamasela akho. Kusekhona lokunye. Maye kuthi bo Paula solo nguye yedwana nje bazalwane lo thola yonke lento le. Bengike ngilambe ngome neswele kudla. Awulalele tindo letilula kangaka. Kulamba umpostoli. Kulamba umpostoli ngoba ngema kanye nje sibazalwane nithi ngidlala. Kunyakati LCB nayo ibuka nemehlweni kunyakati lo naloya uthi Paula bengeke ngilambe ngiswele ngisho emanti. Mangabe niyalikholwa iBhayibheli kusho ukuthi lokhu kuliqiniso. Ingceke umgcotsho wasomandla bekake alambe eswele lugcobo belikuphi belikhona. Emahwabayi beka kuphi la ke ondla Elisha beka khona. Phela nje lawa la beka kwathi kuphatha inyama bekafile. Afa katseni. Uthi Paula bengeke ngilambe. Bengeke ngilambe. Bengeke ngiswele kudla. Bengeke ngiswele mandi. Engakasekhona yini emakholwa lanjalo lamhla endlini yekholwa. Akusho ukuthi sicela ukuthi silambe. Kepha le live likhuluma practical truth in our journey of life. Khuluma liqiniso mbamba ekuphileni kwethu ngoba uNkulunkulu uyathi ukuthi lamuhla kunawe nami noma wedlule kuko noma ukuko noma uyakuko akasifihleli uNkulunkulu. Lolungile khumbula uyawuphila ngani ngekholwa kwakhe. Ngekukholwa kwakhe. Kuphi kukholwa kwenu? Lisachubeka. Ngiphathwe lichwa ngeswele nekwekwembatha. Hayibo. Kani sikuphi la? Kani sikuphi? Ngiphathwe lichwa ngeswele nekwembatha. Ngubani lo? Ngumpostoli. Lobeka neligcobo. Abetwe ngeJesu. Bengiphathwa lichwa ngeswele nekwembatha. Lokho akusho ukuthi asibusise kweswela kepha uNkulunkulu uveta liqiniso etimeni tekuphila kwethu. Ngale liqiniso uthi nawe ngekukholwa kwakho ungaphila. Mawungangisithi ungendele nje uhamba uyobala ukuthi yini wena lese wengce kuyo kunaki lokubhaliwe. Kungenteka uthole 2/10. Kungenteka kungacathaniswa kungasonzeli nakancane kuloku labhekana nako Paul. Kusekhona lokunye. Iphelela lapho indzaba.
ngiko ke uNkulunkulu asebenzisa yena ekubhaleni incwadi yabaseRoma athi lo lungile angaphila ngekukholwa kwakhe. Ukuthatha phi Paul akakuthatha evesini, ukuthatha nasempilweni yakhe. Ngoba uthi bonile yena aphila. Sewubhala moya longcwele uthi akabhalele bonke labafuna kulandzela Jesu ngekweliciniso bathi kuthi noma kuthini bangaphila ngekukholwa kwabo. Bangaphila ngekukholwa kwabo. Lo lungile utawuphila ngekukholwa kwakhe. Ngiyathanda masikhumbula ke Paula ushiye lo mhlaba hayi njengemuntu lo wake weswela, kepha ushiye lo mhlaba njengelichawe nasekwesweleni. Ushiye lo mhlaba kwangazuse akusiye lona longambala ukuthi wake wabhambabulwa, but akawushiye lo mhlaba njengeligwala. Akazange awushiye sekathi hamba inhliziyo yami ngcono ubuyele ezulwini, kepha ushiye lo mhlaba as a hero. Khumbula Levi athini? Athi ngulwile kulwa lokuhle. Ngikulwile. Uyamva lo muntu lona akasilo ligwala kasho ukuthi hawu Nkosi yami sengikubone konke nako sengiyahamba, hawu Nkosi yemukela umoya wami simakaze. Uthi uyathi kuthini? I have fought the good fight. Ngilwile, ngilwe kulwa lokuhle, kulwa kwekholwa, ngalicetha nelibanga lami. I have finished my cause. Ngicetsile lami libanga. Asikhumbuleni ke bathandekayo ukuthi sisesivumelwaneni. We are in a covenant. Leyendiwe nguJesu nababe. Sisesivumelwaneni. Sivumelwana nguloku lokuthi inhlupheko yakho inhlupheko yami. Buhlungu bakho buhlungu bami. Indlala yakho indlala yami. Kweswela kwakho kweswela kwami. That is covenant. Sivumelwana. Kungakho ke liBhayibheli leli verse lapha kuba seRoma 8 awungifundzele lo verse 31 sifike ekugcineni. Roma 8 verse 31. Siyawuthini ke ngaloku? Nangabe uNkulunkulu angakithi ngibani longamelana nathi? Amen. Amen. Mangabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi? Mangabe uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi? Ngithe hamba ukhuthade uqinise ukukholwa kwakho. Ekugcineni yenda liqiniso ukuthi God is for you. God is on your side. Makukhona lokungaba kabi kakhulu in the midst of all that is happening. Ukuthi uNkulunkulu angabi ngakuwe. The only time you'll be a loser is when God is against you. Encwadzini yaIsaya nobe ngithele legcina ngci. Isaiah 62 verse number 10. Li verse lele sabekako. Ngingakasho lele gcina ngci leli kubasero. Isaiah 62 verse number 10. 62 noma 63? Yes. 63 verse 10. Thank you. Noko bamhlubuka batsabukisa moya wakhe longcwele. Ngakho ke wagucuka wabasitha sabo. Yena cobo lwakhe walwa nabo. Hey. Uyabona ungalwa noma sathana ngalwa nawe, noma kungalwa bani nawe, noma kungaba nemthakathi lomkhulu alwe nawe, it's okay. That is nothing. Ingoti lenkulu lamhlabeni kubhekana nako konke, but ukhanze ukuthi uNkulunkulu sewulwa nawe. That is the greatest danger.
konke lokunye kulide lelide ngoba umhlaba wasimakathe nekugcwala kwawo. Mawusuka emhlabeni uwasimakathe, but yingodi mase umelene nasimakathe kanti mawusuka la emhlabeni kumele uye kuye. Then sekuba ne-challenge ke lapho ngiko noma ngabe bekungathiwa cha sekulimele konke balimala bonke ebudlelwane, abusulimala ubudlelwane bakho nenkosi. Ungendi ngetento takho, ungamendi uNkulunkulu abe sitha sakho. Lelinye livesi lelibhlungu bokufundzela kuba seRoma sahloko 1 uqale kuverse 18, 20, 21, 22, 23, 24. Lelinye livesi libhlungu lapho ngilele lithi uNkulunkulu wabanikela etinkanukweni tabo. Ngoba uNkulunkulu abe solo abakhulumisa abantu, solo abekhuda, bangafuni kumlalela. Bantu ngalama emagama bebathola ifreedom ekungalalelini uNkulunkulu. Bebatijabulisa ngekungalaleli uNkulunkulu. Bebatijabulisa bathalalisa lokusho uNkulunkulu, ba ignora liqiniso la uNkulunkulu. Wase uthi uNkulunkulu uyathi labantu sengibekhude kakhulu angisale ngibayekela bachubeka. Makhona into lebhlungu phakathi kwemtali nemntwana kungesikhathi umtali athi ngigeza tandla lamhla ngawo. That is the most painful thing on this earth. Lokubuhlungu emhlabeni akusikuthi kungendeka sibulawe timbi, sibulawe dibhamu, sibulawe indlala. Buhlungu lengicela ungasishina bungahambi nabo. Ukuthi mzukwana wehla ungcwatshwa abe uNkulunkulu asitha sakho. Ungatibeki esimeni sekuthi uNkulunkulu agcine asitha sakho, agcine uNkulunkulu alwa esikhundleni sokuthi alwe timbi takho, agcine alwa nawe, agcine alwa nawe. This is the most fearful thing in life. Kuphila ngaphandle kwaNkulunkulu emhlabeni waNkulunkulu. Kuphila emhlabeni waNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu. Ake sewucabange buhamba ngendiza kumbe kumnanzi usahamba ngayo le moyeni, kepha bese uva lo mshayeli ngoba kumbe iphike kwedlulisa uphike kuva bugudlugudlu mayihamba, kumbe umangale utibute leni nje yini kwende njani, kumbe uhle uthetha bese lo mshayeli sewuyesuka le steeringini athi okay ngcono uyithathe. Awuyithathe, enjoy the ride, sewuhlete back seat, salichubeka saluyichuba ke. Asisungena engotini diphephise engotini la uNkulunkulu akunika steering sempilo yakho. Athi ngoba mina bengisolo ngijikisa ungabhekile, ngijikisa ungabhekile, but wena ufoselela bese uthi uNkulunkulu okay thatha steering sempilo yakho saluchubeka. Uma uNkulunkulu angakithi ngubani longamelana nathi? Makuvuka siphepho, where is your faith? Kuleso sikhathi usewedwa endlini, khumbula kwedla kukholwa kwakho, vani live la uNkulunkulu, lifunze, lalele
tihlohle ngalo kuze kuthi noma tindwa atigucuki, but faith, if you keep the faith shall keep you. Mawugcina kukholwa kutakugcina. Wongisiza wongigcina kuze kube sekufe mangibe Wongisiza uyagcinana mani nowethembekako ungamhluphi endleleni ungamhluphi Jesu endleleni. Yes, 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 yes. Loya kade khulekele ngekwethembeka endleleni, loya kade khulekele ngekuthi Nkosi angifuni ukuphambana nawe. Blessed be your name, Lord. Commit yourself in the Lord. Hold on to the truth. Respond to the word. Khuleka kuye. Babelo ngcwele. uNkulunkulu lonemusa, uNkulunkulu lonemandla wonke, uNkulunkulu lowethembekile, uNkulunkulu longacalemanga, uNkulunkulu lobonako, uNkulunkulu lobonelelako, uNkulunkulu lokhazimulako, uNkulunkulu losesihlalweni. Wethembekile Msindisi, wethembekile Msindisi. You are ever faithful. You are ever good. You are ever faithful. You are ever faithful. In thee we
put our trust. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Ngikhulekela nembeza Nkosi lekungenteka sewaba buthundwa ekuveni livi lakho kube imvuselelo. Sibe nawo umcabango ukuthi angifuni nami ukuthi khanza uNkulunkulu asasitha kimi njengaSawuli walahlekelwa ngilabeka nako ngoba wathi position against the Almighty God, wathi khanza asalwa nemnikati wempilo. Thank you Jesus. Vuselela nembeza wethu eqinisweni leli livi lakho babe losezulwini lokhu sehlukana nyalo. It's a moment of the reality of our faith. Kasatani Nkosi kahle ukuthi siyaphi nje nyalo. Kasatani ukuthi sibambabulwe kangaki. Kasatani ukuthi sivukelwe makholwa mbumbulu mangaki. Asatani ukuthi emakhaya abudlelwane bethu bunjani. Kasatani labanye abembatha abanakudla babe sewusiphe isibonelo. Ngekukholwa ungaphila. The situation may not change, but faith shall sustain you. Ukholwa sandla lobambana ngaso nesandla semdali. Goes through it all, through all the storms, till the storm passes over, till the thunder sounds no more. Ukholwa kwakho ngokugcinile. Noma beungete wakubona lokuligugu ngemehlo akho. Njengaloko abakuku athi ingoma ngitibone esibayeni. Emagelebisa ngiwabone esihlahleni. But this one thing I shall rejoice in the Lord. Ngiyathandaza Nkosi uhlumelelise ukukholwa kwethu ngalo liqiniso lelivi lakho. Uthethe bandvu abentata ibonelwe ebikwethu. Lomunye wabo ngipawula Nkosi. Lo wenda impilo yakhe ikhulume nathi noma yena afa. Kepha impilo yakhe solo iyakhuluma. Ukuthi wherever we are, whatever we may face, we can also depart and leave this earth njengemachawe lalwe kahle alwa kulwa kwekukholwa. Fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Kube luthumo kuNkulunkulu nakuye umsinzisi wethu Jesu Kristu neluthando lwamoya loyingcwele lube ngolusinambithisa buhle nebumnanzi belizulu ngekukholwa kwethu. Ngiyabonga babe ukuthi kuthula kwakho kuyawulondoloda lokhu lokwedlula kuconza konke. Kuyawulondoloda libandla lakho, kuyawulondoloda abantwana bakho labancane nalabadzala bethu kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade naphakade. Akathunyiswe Jesu lo inkosi yethu. Amen.